Reka ntangire mbifuriza igitondo cyiza cy'uyu munsi kwa 27 ukwezi kwa 11 2025. Reka mbaye ikaze kandi muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugenda tubagezaho byinshi cyane byaramutse bivugwa mu bitangazamakuru bitandukanye. Ndaza guca mu gihugu cya Tanzania mbabwire uburyo Perezida Samia Suluhu Hassan ashobora gukurikiranwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha bitewe n'ibyabaye inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu. Imyigaragambyo ikomeye, imbaraga z'umurengera zakoreshejwe mu myigaragambyo yahitanye abantu batari bake muri iki gihugu cya Tanzania. Ni impfu rero zabaye muri iki gihugu cya Tanzania gitandukanye nka Dar es Salaam, Mwanza n'ahandi henshi hatandukanye bikurikiye amatora, cyane cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi batigeze bishimira bitewe n'uko habayeho guheza abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri aya matora y'umukuru w'igihugu. Amakuru rero avuga yuko uyu Perezida Samia Suluhu Hassan wagiye ku butegetsi muri 2021 asimbuye John Pombe Magufuli ashobora kugezwa mu rukiko agakurikiranaho ibyaha byibasiye inyokomuntu. Hanyuma rero mu yandi makuru ndaza kubabwira ko witwa muri Guinea Bissau, perezida wa Guinea Bissau witwa Umaro Sissoco Embalo akaba rero yarafunzwe n'abasirikare bakuru muri iki gihugu. Icyatumye rero afungwa nuko byaje kugenda byose turabigaruka muri aya makuru yacu mu buryo urambuye. Ndaza kubanyuza kandi muri Brazil mbabwire inkuru aho urukiko rwategetse kwitwa Bolsonaro wayoboye iki gihugu cya Brazil rero kumara imyaka igera kuri 27 muri gereza. Urukiko rw'ikirenga muri Brazil rwategetse ko uwitwa Jair Bolsonaro woza ari perezida w'iki gihugu rero agomba gutangira kurangiza igifungo cy'imyaka 27 yakatiwe akazakimara muri gereza rero, kandi ko nta bundi bujurire bwemewe buzongera kwakirwa. Akaba rero ari imwe mu nkuru yakomeje kugenda igaruka byinshi ku byakurikiranwa rero bigarukaho muri aya makuru. Taza guca muri Ukraine mbagure ko Ukraine yemeranyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ngingo zigize amasezerano yo guhagarika intambara cyera kabaye. Nyuma yaho rero ingingo zira kuri 28 zazashyizwe ahagaragara, ariko witwa Volodymyr Zelensky ni perezida w'igihugu cya Ukraine akavuga ko atemeranya rero n'izo ngingo zose ko zihengamiye cyane ku gihugu cy'Uburusiya. Byinshi rero kuri izo ngingo bemeranyijeho muri rusange, reka tubigaruke mu makuru yacu ku buryo burambuye. Ikaze rero muri aya makuru. Reka tuyahere mu gihugu gituranye cya Tanzania. Amakuru avuga ko abanyamategeko bahagarariye abantu bivuga ko babarirwa mu magana biciwe mu myigaragambyo yakurikiye amatora yo mu gihugu cya Tanzania basabye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC, International Criminal Court, gukurikirana perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan n'abandi bayobozi bakuru bakwiye rero kubiryozwa. Ntibiramenyekana niba ubwo busabe buzemerwa na ICC ikinjira mu iperereza kuri ibyo birego, gusa ubwo busabe bugaragaza ibyaha byibasiye inyokomuntu byakorewe mu myigaragambyo muri Tanzania. Abanyamategeko bahagarariye imiryango y'ababuriye ababo muri iyo myigaragambyo basabye ibiro by'umushinjacyaha mukuru wa ICC Karim Khan ko mu bushishozi bwabo basuzuma ibyakorewe mu myigaragambyo muri Tanzania bakikorera iperereza, ababikoze bakabiryozwa. iryo huriro ryatanze muri ubwo busabe bukubiye mu nyandiko y'amapaji 85 bigaragaza uburyo mu minsi igera kuri 3 yakurikiye amatora y'umukuru w'igihugu muri Tanzania hishwe abagera kuri 700, abandi bakorerwa iyicarubozo, ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ibindi byaha byibasiye inyokomuntu. Tanzania ni kimwe mu bihugu rero byashyize umukono ku masezerano ya Roma ashyiraho ICC yasinye muri 2002, bivuze ko urwo rukiko rufite uburenganzira bwo gukurikirana ku butaka bw'icyo gihugu ibyaha byakorewe mu gihe rubyemeje. Iyo ICC rero imaze kwakira ubwo busabe bukorera isuzuma igasesengura ibyo ababutanze bagaragaje, gufata umwe mu myanzuro 3 y'igishobora gukurikiraho irimo rero kwanzura gutangiza iperereza ryimbitse mu gihe ibonye ibiri muri ubwo busabe bifite ishingiro, ishobora kandi no kubwanga burundu cyangwa se gasaba ababutanze no kongeramo ibindi bimenyetso bishimangira ibyo bavuga. Mu gihe ICC yaba rero yiyemeje ko igiye gukora iperereza muri Tanzania kandi rikagaragaza ko ibyagaragajwe bifite ishingiro, bamwe mu bayobozi muri Tanzania barimo na Perezida Samia Suluhu Hassan bashobora gushyirirwamo impapuro zo gutabwa muri yombi no kwisanga imbere y'abacamanza b'urwo rukiko mu gihugu cya Tanzania. Ni Tanzania rero mu matora abaye ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 ariko kurangira atsinzwe na Samia Suluhu Hassan ku majwi arenga 98. Ni amatora yakurikiwe n'imvuru zikomeye cyane, ndetse aho polisi bivuga yuko n'abasirikare bagiye bakoresha imbaraga z'umurengera bifashisha imyuka iryana mu maso ndetse n'amasasu ya nyayo mu kurasa rero abaturage bari muri iyo myigaragambyo. Bamaganaga rero ibyavuye muri amatora, ndetse kandi bakamagana ko yahejwemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi, cyane cyane mu ishyaka rya Active Wazalendo ndetse no mu ishyaka rya Chadema, aho umuyobozi waryo witwa Tundu Lissu we anafunzwe kugeza amagingo angaya akurikiranyweho ibyaha by'ubugambanyi muri iki gihugu cya Tanzania.
Reka nce mu gihugu cya Guinea Bissau. Iyi ni imwe mu nkuru zikomeje kugira zigaruka kuri frontline y'ibitangazamakuru bitandukanye, aho bavuga ko abasirikare bo muri Guinea Bissau bakuye Perezida Umaro Sissoco Embalo ku butegetsi, baranamufunga ahagana saa sita z'amanywa kuri 23 Ugushyingo 2025. Mu minsi igera kuri 3 habaye amatora y'umukuru w'igihugu. Aya matora abaye tariki 23 Ugushyingo, Perezida Umaro yahamyaga ko ari we wayatsinze mu majwi 65, mu gihe komisiyo y'amatora iteganya gutangaza ibyavuyemo bya burundu tariki 27 Ugushyingo. Perezida Umaro yatangaje ikinyamakuru Jeune Afrique ko abasirikare bayobowe n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka aribo bamukuye ku butegetsi kandi ko nta mirwano yabaye. Icyakoze andi makuru yemeza ko mbere y'uko uyu mukuru w'igihugu afungwa ku biro bye ndetse no ku biro bya komisiyo y'amatora hagiye abasirikare bumvikanye urusaku rw'amasasu. Ikinyamakuru rero cyatangaje ko umugaba mukuru w'ingabo za Guinea witwa General Biage na Nathan General Mamadou Kurumature mwungirije na Minisitiri w'umutekano w'imbere witwa Boche Kande nabo bafunzwe. Amatora ya Perezida wa Guinea ntiyitabiriwe n'umunyapolitiki ukomeye cyane utavuganwe n'ubutegetsi witwa Domingos Simoes Pereira. Ishyaka rye ryitwa PAIGC yahisemo rero gushyigikira undi mukandida Fernando Diaz. Umaro yayoboraga kandi Guinea kuva muri Gashyantare 20, inshuro nyinshi cyane yikanze umugambi wo kumukura ku butegetsi, akora impinduka zikomeye cyane mu gisirikare. Tariki ya 31 Ukwakira, General Kuruma yatangaje ko hari abofisiye bakuru benshi batawe muri yombi bakekwa rero uyu mugambi, barimo General Dahaba na Warina Domingos na Nanke ndetse na Mario Medina, uko amakuru akomeza kugira bishimangira. Uyitwa rero Perezida Umaro Sissoco Embalo wa Guinea Bissau yamaze rero kuba avanwa ku butegetsi n'iryo tsinda arya abasirikare muri iki gihugu. Hanyuma reka duce mu gihugu cya Brazil, mbabwire ko inkuru nayo yakomeje kuvugwa cyane. Urukiko rw'ikirenga muri Brazil rwategetse ko witwa Jair Bolsonaro wahoze ari perezida w'iki gihugu atangira kurangiza igifungo cy'imyaka 27 yakatiwe akazakimara muri gereza, kandi ko nta bundi bujurire bwemewe kuzongera kwakirwa. Icyemezo cyatangajwe ku 25 Ugushyingo 2025 nyuma y'uko Bolsonaro imyaka 70 ahamijwe icyaha cyo gutegura umugambi wo guhagarika ubutegetsi bwa Perezida Luiz Inácio Lula da Silva watsinze amatora muri 2022 ndetse harimo umugambi wo kumwica. Urukiko rukuru rwanze ubusabe bwo kumugabanyiriza ibihano rwemeza ko ibyemezo byose byafashwe bikwiye. Bolsonaro yarafungiwe iwe mu rugo kugeza ubwo kwa gatandatu yafashwe agerageza rero gukoresha icyuma yikuraho igikomo cy'ikoranabuhanga yambitswe. Umucamanza w'urukiko rw'ikirenga Alexandre de Moraes yavuze ko hari ibimenyetso bikomeye cyane by'uko Bolsonaro ashobora kuba rero yaragerageje rero guhunga muri gahunda yari yateguwe n'umuhungu we. Umucamanza de Moraes yagaragaje impungenge ziri mu mubano wa hafi uri hagati ya Bolsonaro na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, hamya ko ashobora kuba yarashakaga rero guhungira muri Amerika. Mu isoma ry'urubanza ku cyumweru mu murwa mukuru witwa Brasilia, Bolsonaro yavuze ko bitewe nuko bamuhinduriye imiti iyo bamuhaye mishya yamuteye kubona ibintu bidahari, yongeraho ko nta mugambi yari afite wo guhunga cyangwa se gukora ikindi cyaha. Amashusho yashyizwe ahagaragara n'urukiko kwa gatandatu, Bolsonaro yatangaje ko icyuma yagikoresheje mu buryo bwo kwimara amatsiko ubwo yambikwaga iki gikomo cy'ikoranabuhanga n'inzego z'ubutabera. Abavoka be bari bamusabye ko yafungirwa mu rugo kubera ko yari afite uburwayi. Hanyuma rero reka mbabwire ko mu gihugu cya Ukraine yatangaje ko yamaze kwemeranya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mirongo migari igize amasezerano agamije guhosha intambara imaze imyaka yihanganishije n'Uburusiya. Umushinga w'amasezerano yo guhagarika intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine ugizwe n'ingingo 28 Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse gushyikiriza Kiev mu cyumweru gishize, nyuma abayobozi ba Amerika n'aba Ukraine bagiranye ibiganiro byabereye mu Busuwisi bigamije rero kumvikana kuri ayo masezerano. Mu butumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga, Perezida Donald Trump yavuze ko ingingo zari zatanzwe mbere zaganiriweho hakongerwamo ibitekerezo by'impande zombi. Yatangaje ko yasabye intumwa ye yihariye Steve Witkoff guhura na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin Moscow mu cyumweru gitaha, mu gihe umunyamabanga wa leta ushinzwe ingabo Dan Driscoll we ategerejweho rero guhura n'abayobozi ba Ukraine muri iki cyumweru. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ku wa kabiri yari yavuze ko yiteguye guhura na Perezida Donald Trump kugira ngo baganire ku ngingo zikomeye cyane zijyanye n'aya masezerano. Umunsi wari wabanje, Zelensky yari yatangaje ko izo ngingo zagabanyijwe zimwe zigakurwamo. Bwana Trump yanditse ku mbuga nkoranyambaga ze ko yiteguye guhura na Perezida Volodymyr Zelensky na Putin mu minsi